Kamano mtoto mwali. Ojo. Good morning and afternoon. Good morning this afternoon. Wewe nyaka karaka chiarero na aru ikaije kwa mtoto wa Kamano. Oma. Wow. Karibu sana mutegeri wa Wero TV kiremo bango joage karon tukana ronde na muini urenkuma sana ndene ya kathe tukaka Meru na beyond ndene ya Kenya na Kinyaome ya Kenya indone nyoge ta France. Aipariga ina na uwe. Wono na kama nona izekere bono mutegeri wa Wero TV na gikaron tukana ronde no nkureterete tuthero tukimumenya na mono the journey especially kire Kinya ini baraba mbakuthero bagiteka Kamano bakuga mbuga gachi arirwa achirira au. No, it's a journey. How are you? Bere anto ari mwalimu wako. Adetia. Edeima. Dari mwalimu wako. Dari mwalimu. Wa umanya to strike kuringana na wale Twitter manzo HIV. Na communication skills. Hapo tambira ande kugwe. Bwana adamu yako tero teto eta notice. Haina ndi. Ina kwa kintu geta wa the burning desire moni kauntukara wendete buru na kauntukara pendete buru no kawa tukwariria aja ujo rwembo na mono rwembo rwa Kimeru na kaingi uko na kire antubara ba daro bana kauntukara ya kirinda ene ao ibaba inge uko na mwana kawa uni nyabuka geta atendenda kwa mwalimu no kona mwana ora kama walimu ne ali ngaki bange no kona nako waputi into order nande kwena kana mtu ethero ekirika ka na wakathikira rimo ito kathikaira ringi tokarega nande jamankira ntathikaira gako igyo totigire ndena notice nande kantanga mono okapita liwe liwalo ntapambana uko mbele really wapi na ulitu hurt sasa manya ile manyengo yale na security everything na pay slip na kila kitu ina nde kwa maro gaita kigo tebio utem to kwera wina bakakora ndumbo chaku gato kathikira ari ibu toma tuki mbere yako ukatika mbite ara agwenjire nyawene imapirene na decision tu amekire decision dauka boy bunkwenda na ibunka lingateria choka nyuma nande mbere wa mwalimu nande uchiaro no kora metu ije toka Kamano ntoto mwali njoka wizite ari ngothireria uchoke kiuria kiu ambo tumira mpesa ona kuma ata wewe tumira mpesa ndena limo nga utumira twalikia confirm ngenya ntene na uni ndeta wa mutayo ntoito mwali na ntoito mwali baba na mami nkona ntuenge bamugetereta ka interview aja ujo she's a gem ande mami na tushari te baba ingema weto rugerine aja kegane ntora ita kwa mulingo kamoro bangi bameta kiorone no imwe na guchiarwa tuchiari elabeta na kimonimoni tore 6 children with albinism 6 yes na gwemanto na jama ingi na mzee alikema mau na eta ba kwa to manyani akara manyani I think 4 years akena na akuma that's when we came to this world. Otherwise we used to follow him wherever he went. Nyana muitone. Ali azin tole maru. But I was to the world. Tabudinga tana ku. So ari momo. And the funny thing atana kwa ile story ya momo buri. Ari. Enya bara batwira na ari njera. I brother enu tabade kiamo. My uncle. Na Baka there is a spectacle agere mucho nkoroka andikite. Ondege kagia. Tonto kadi kai cook. Mbishi. Mbishi. Bara beka beta kwa boy. Kurugira chonko.
non tunande nende tuko genda kuri collect story ayo twina mawira kuzidurirwa kuyikuirenga ndaba mara wa mukurungu gwetanto aridi uro na nyagi the memoirs of a freedom fighter. Yes. Non to keep a record. Yes. Auga Bakambira the movement in the day. We have to make your original name. Ari. Non to jaya tawara muka. Mzee tawa mugundu. Inde to twera? Ari. Tona antu bakeja ku mukeza kwa mugundu eku. So. Ukarigara mugundu kairi. Kumbe ni jina yake ya msituni. Ande kadha akakirira story ule ndeko to suspect tenda kutwera mono na jaka kitera mochongo then twera go showed up with a few guns na ammunition na pesa au kankoeza era ande arena ito operative ikatenda to mugundu mundu so that was his name ande bakodiria when they came back ngotika that asettle na mali na baba angibon so tukikura ni na bangi tetere special schools nonto being persons with albinism na no kumanya daira tene information neta kitabungi eta flora dore go flora hizo kama wana mwana kaliojo ina roko kama ke school ina ndo ndari last born ndo na bangi ibara babo tamakajira so nda dangiro na rabange bangererwe so kuma nasari ndari boarding school kuma nasari yes so kuma nasari ndari boarding na bangi na mwaka jambere nansari untathoma nade datora bekerete arabu entrande my elder bara koroke oni bare the upper section school andi manya oni pumeteri sabu tratora twifiri enda gweta naho geta enda kugeta bonge ukageta bonge au andi rongi tabonge aja kari nteto mbi sekinya 5:30 tukaingira tukaenda ndetambira kwa mama kwenda lioa kwarite muthenya onda tora mbekerete aramu teni yunga cia tukashwa mwanka ndo miangaos kamano ara my sister bari yanto banene ndere ndo miangaos meitaja mengi ndina sari Oni mbere ndara na twana nyanto na kairi na ngaos ireo mazita bari and mistress yanga mwana ojo atukirire school but then tagire ndara nuisance the whole school really mwaka jo chunde chu ndo ndara abone ken kuingirwa oni manyere ti freedom so anyway in background yetu so mzee jaba settle autorida hizi na anda kawa na akirira mantuja freedom fighting ataria nothing so batu atokumenya ende aibwe toirino so twatora tumaisha tuja kawaida twainga skuru tutakeka iro batwe kawene pio box kawene guketha uketha kugeta bonge kuikia factory gutara nae antio zonde gutwira gutaroji so hivi ndio background yako takati kwa hii munda jo munene nawe tumyunda tenene kama munda kanini alafu tena kanyomba getu au ndikanari mwe kenyu mwara kidhereini weather yo ora ndikora ira bamenyana ra batiri turiki na ndone arojero kera wira ugo kigawe teta kwa mama ukathera ikulikire ora kama mama kaira kento ora mukwambita kio teu so that was a normal day dengo gokera tokona ora tutune tutuna kaikwerwa ora mamera nande naka kitchen kare aja hojo kwa ile kanyomba kantaka ka kona akaraja raja iko bedroom na awategatira ndinyo kwa thomera stand room na ndio ndagwete kitchen ukaumara gweto
Wakatonya ka kitchen kama television. And I know kwa kitchen very comfortable, very nice. Na nyamara ina CCTV. Nonto mtu ajeta mpingiro wakitaki watakare kuona kama security. Bado newe yare ngamba mbuli re desha amini kwa kwatu kana nto mbuli itarara one. Itarara mpioni kibona. Ndio kakarahu. Maisha za village. That is the story. To andi kitchen na nyambeje ngachi kwa tene buru. Yes. Andi meralere kwere kitchen kuna meralere naja naja ke nyambeje ke bedroom. Na kwa nyamba no imwe. Andi wero okaira. Tangi je kon. Okaigwa kimurale. Kurike. Na we ilie kuma gorogoro. Ange merale ko gwirire akororo tu neira ndo ekete ono ko la ko kalija bange oro imbiere ukimenya. So that was a normal day. Kawaida village life. Audio mpumete todo midwa imbia chakawa na nuji cha rairo boka skuru boka kinya angeta wa ngaibocha ngaindio kwenta benyindio boka kinya kirore kwa boka thoma we Yewende kodhira onyonyi ndo kodhira onyonyi bwa nursery na bo last born so ndakiredia so basically au nampumete wonto gotare na ene pipe water weta mauro teta gota roje kadima nande makosa jaro de geta igo ntoma gota roje ndande chakaruwa ogeta weta ndara kali ngasiriba tukaru metuika na geji vinge na to gara ga ting Kena uti. So eventually tukuwe by day my brother, eldest brother, ajana ka flute kama tolio. Akara ether GSU. Imagine ono ndagere interest ya rwembo. Au ka flute kau. Yende ka ambira kara na uka kwata mirale utumto nyoka noka. Ka kara na kitchen na usha Ngiche kitchen na uwe chef nyangi washa. Ewe cha kara usha. Ka flute keja. Andi tukuingi ndamanyara kugacheza te primary kwe muchonko weta wanuchi katindide kare abadhi kandu kecha ante na waka jana chiona ndiru ka tuitana dali kana anja kwena kadamura kakalio jakaka katangana ai wagamba neria ko ndakaja gutore munta ndako cheza nako gutore munta taiwanta ndako roga jau au ndaga interest ya music burning desire kwenda nkenda rwembo so nande au neo kaumoka kakwa na determination ya kwenda kuina nande ende itare kwa burning desire itakuwa na kimoni burning desire kuntu kumwe my firstborn brother yatakuwa nyamu iwara TV ayo ntobulika ai tena mbere ya TV kuna ngeto tata na my sister kulionga ndona TV anga miona kairi warigara inyamu erambi we ntage go ndamitaka kono black and white ina lina keri kanyamara kala karabacha iroko kara bacha gagala ndi dai kewi bangirini aga nai barendi narendi kareo karatasi kama katonya ukuina Karuina no kenete ai no kere microphone uwa apari anjaro kende kyogambu waligarala tiri black or white etoka Michael Jackson olia tole abo ibo watu na tole dikaira KBC wewe hata wewe karemi amka kumekucha hizi sio sasa na panga twende shamba akodigera bamuka kabisa ai ntona magagania ajira one time mimi nitafanya hivi fast forward my brother and they had a TV in Tolen
magega ni je janturene tiga ndona bange bakina TV ne oira nanga ne umtoi na kenerwo kali nyani no binire awe nyani kwenda ande bi utarele they are not related not today wodi pendere rumbo na tombi na primary school ngo participate ket to nyomora bintu but nande tare kero kuina na kwa chanto bana ne no to ndanga na o tani muno nyande krazit nda cha game cha ro primary ulongana ndale anga ya nda 4 dirich chata kwa tem tadi magana nda cha game cha ro primary by the way chonde surande nyakwa recruited ke groups cha kuina ara wanene banyo bakamba kunenkerwa chance ndugema tukina rembo roke luya folk dance taruina kunda ijana nde baba wadana bakuma andini due to the hierarchy of things you need in the elder ininka nenkera party ya solo wapi hata wale wadogo wangu ndio kubwa kunishinda ai baba nenkero man oh digo au na nunda practice it to man na ugaiduru taro practice ni ko kwata solution de taro ringa yore nina ndakwenda kwenda kiruya kwa bai kwa inyamara mekangata ndaina tara St Joseph no to ageta era nyamora primary school era egoji ara ko present wana na no St Luisa tuje kuina mwankala ai mwankala ai be namba toro amberia wala waina ndia ro amberia toro ginya kuna kapato ngeke taka iguru muno nigo amberia atediria kimbere ndiko huku tu kimbere ndianza kitambo teniyo waro ambere undaiwa ngare gweti takabalika u waiwa ndarothara wajogeria we uro kabalire kete kalinika tikabange na magoro ndagakuruga watika na bongo romorodera rodera seamlessly ndagania paja kulis kwa maxi nyinge bono kende kera kya ngwatre kera kya tumere ngana interest adjudicate hande kere small boy who took over the song will go far wow in music andika uge comments imagine mankala intoliro mko miaka tukanenga na iti para dankuri miaka kalomba kwe ariyo kora rura korera ogetegeria andi na mbunde chokora andi no ro waitika manole irio Yuto mbako waka na taka nyumara black. Is a black. Whatever baby waka. So kwa gonto bobo ku inspire. One inspire. Hii mantojana nenda tega subconsciously. Bauga the dots will connect when you look backwards. Yes. It's job zora uga. Ikawa nenda tega mantojara. Mantojara kama wana rio munini. Either no umujidira maisha jara kana kawo mudhokiri kanywa ki so anango kwa tu manto moto ya jai nitamenya so tukiendelea ndeta secondary ndiki tukiandama manto ya kwaya unachena manto mingi Don't know, but nothing. Kado kiri antu mantu jao. Tatonya kiri verse speaking. Datarandi kuga poems. Nyashinda uga atu akinya national. Toera mwalimu mwaka mono coaching atu coacha poems. Atu coach poems ya French. Kerekanya tu kerekanya. Makanju diketa kali ko akaita max iriku. Nonto na anga ija kai jora chikanju diketo. Shazabiri bade ari mwalimu mwaka mono ni arts. So I have to recite poems. Nago tu tebarabara interested na mantoja art. Kama tu ni mantoja art cha kuchora. Atuletera ndembo indongi. So ndara ndi secondary unda ndamtoa poems. But ndendeje ngino mwalimu nako instill with the software agu install. Yes, hapa na pale. To art. So ndilo kuona ngeta na ku university. Ndera nyama mantoja kiongo
no ikiri no loadete kwa we najo ende ntije mbio gwe ende ndane ba ndimbije kabisa kana none kama iko Jackson na kina kati urairia ande tero ntuko mwe kwari na gento gata wa Culture Week KU tero to kerwa baraba kwenda gutiko Culture Week ba register ai ndiugo gatonya murume antu jantu serious antu banene una nimbu meterisha buri hata kwa dia murume na bado ni mbiliki mkora ale tawi ndai mande uchacho kangama na nyanda ga mbesi onda gere mbecha ngambitite form 4 mbezi uni nditoyo Koma ngako niongewe na mbezi yao mukoji aiwe aki nandi lata ya no kona na kakona na kwa hiyo mtu arokera mbebe mistari pagara yoko ruma Culture Week ya KU Culture Week ya roommate yako atakwa Fairman unda tinda mbakongolete bathroom ogina ranguo kaina mochibi jundo jondo nuida jokadira cha baba atakwa Michael Stroke obaligana Michael Stroke ndio mari nyumara ndio mapenzi jare mapenzi kaina Sleeping Child Zabani Africa riziki huko nimetembea sijamuona msichana kama huko na Marcelina takuira and we eventually just a normal kid but bado we normal kid no struggle na the aspects of society about being a person with albinism yes no kuona so no kwedra like jama inge you have to work twice as hard no kuona beat all odds nonto menya to 15 okugere go 15 ke muchibijo ko dio iyo kokugere ko blend in kwake around ni table no chura space ka kwa ndo ka getabungi because it is not easy yes inyake mwana we different nonto antu bonde bakariara we mbona unakaa hivi mbona uko different na bate ko uria bagutaga kerasine manya no mangoka ukarembere o misi ukarembere ispeu ai tuna vile bikuandikwa ukoda maruirui it is a journey yes kainge wana mtu ina challenge ya challenge ya yokea omba kuirita ntakenerea mwanzo zakaraja kaja ino mokiwe but utije the kind of what is behind the scenes ndo ile kombe takurwa kenda kinyarari kuna mtu athomete athoma kurukania university chionde utije ndio imbie no kuona so no bubu wewe nya Culture Week tutaenda apply because on daije hizo ni vitu za hizo ni hao watu wengine mtu ina special needs we know ali so I should I apply yeye na hiyo mara hiyo iko na wenyewe so that it was kinyago ita nyamora classes the good thing about the university twari na special kind of arrangements bakwana litaba kuingia wana special needs kinya exams bange wanankera wana half hours tukanenkera either 2 hours or an hour more an hour more kudiria exams so no kuona bayana wako si tunaingia kwa mtaratara lakini hatutosheke kabisa lakini tunapambana na ndio ndatonya za Culture Week Fairman leo tonya Culture Week nyanta godaro embo ranka ina nda nenkera band school ba practice tukaga cassette Ele kita cassette yomanyo kadogane wekirembo ndegira flash kana mbera baitake bate gutara YouTube kotare ndio nya flash ache jari murume nya DVD tukulika manu kuri wanko menye abo getegeria ariko ranga ana ngenda kia cassette yako cassette ya white na ndio ndo ntora kwa urekodi wimbo yako ikwendi ya kwanza tio bara ati wazungushe hivi na bairo na bagitabo wimbo ruli ndo kuchora wimbo cassette ni arengo kimani
Like rumbo rako rwitagwo Aisha. Ruri kana muno. Aisha. Yes. Uina kanini? Comme si je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi. Sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aisha, prends tout et pour toi. Kina unaandika manuko ambeko inenda na Nyamoera tene. Aisha, écoutez-moi. Uko jua si mapenzi ilikuwa nakusumbua huko. Kama nani? Wewe kwa na nikana tu TV ne. Nikaona nitachoma. Usichome please. Not bad. Wewe kero wimbo. Ningeenda kero wimbo. Ba practice. Todo mwana Nyamoera. Na mwijo ngeta wa tata. Mtu aliweje biri bya waiti. Kirasi ne kiu. Ndio ambe ndamwera sitano timbe ikitote sunajua. Ndio inakaire mbere Antoni na Nyamoera na band. Ain rona bandi yenge. Ari. Kiorone na. Kigane. We. Manto elephant. Aninge bandi ya practice to practice nio. Ndakwira. Ntukweja. Yadi haso. 1 2 3 anza. Pamberia. Tijina hata Nyamoera siringi ya kalire. Tuna siringi ya mekoro ya jaja kai kwa jaja saindi ndende eje kudiroka u. Atigaja kaingwa. Ndambira kwira ndawa kama mbaya. Twende nayo. Twamberia. Tweta. Ndiwa kumbe sio mbaya. Kumbe hata naweza imba. Ndambira kaora. Kuina na band. Tukuingia twarwa kuna vice chancellor na jete. Na kwenda Rwimbo. Banda tendumbo cia country nae. Ndio ya bandi bujire mbaruru. Ambera itoruije. Twende nayo. Señorita. Señorita. Pasimbai. Sasa nchale no pambirio. Yes. Wato kidhoma. Gidi kairantu. Nyamoera nyangita nteje ulingan. Ain dona ke dongi. Ome na ndinyoko kwa arene utameona chitha. Wana nkara tu pombanyo mera. Kaligara mono. Tambire kwirita na mpara. Ndenda gitera bungi. So eventually no kona ijane ya. To ame summarize. No kona ijane ya guchietekia. Mwambere na guchia inya. No to mwambere whether no child na disadvantage. Kumera u. One ndiko together no renda kwenda ndatra nasari boarding. Yes. Manyara ndaizo gono ike mwana ku boarding ai kai kanini araba umegonka Manya kijana na kwa mantatemba kwa reconcile najo so ndema kuna detachment na parents. Yes. Nonto kona chari after 3 months. 3 months for 3 weeks ochoke. Kana month. Ochoke. No kona. Kona ndio no karari mwe. Kadara nyawe na lot of time ya kukira uchole byoje wegwe. So no kona rimwe ndakara na indendete kukarani na ntatika. How was it kamanona ndino ntobwari ana batantatu bara bachero ben albinism? How was it growing up ntore ne nuje nande apart from even the outside world kwena ntobare ao ntore ne mbuga ntijethra barona ana bangija baba? How was it ntore ne alafu mami okunywe muchiari? Kaunto Carolima. Então, yeah, you stand out in so many ways. You know, mtapeta watu makaniti. Torea, torea mchonko. Ayo wale karaoke toka mchonko. Kadora. Nandi bajini wekodo okedora constant. All through. All through. Watu pressure. Bakalinde ngoroga mendera dona kanisa. Aja mchonko Nandi baraba kalimbere bakaliyo. Wakitaka mchonko le anyuma. Na ate imbi na ate mtu atakali. Taka mbere wo. So the mono could develop short tempers. It is a tough one. It is a
tukauga inyumora. How about even the modern society ni thiri tana ndiki igitikiria anaba albinism no tuikwarinya ndikana kwiro kwari na campaign jeu. Kukwagea na campaign na mantu ya ushiriki na yes, Tanzania. Yes, I remember. Na it was a dangerous thing. TJ wekadhala kudira kadaite kwarirwa. Because we cannot tell. Kebarawa regions youth. Ndi na retere also a new light. Wete to kwa mtu aikwera ona ndiye pesa. Unaona? Two things turea. Mtu kakuta breakfast akatutudira. So notaka eventually when you're able to onaganto omba kwa kizel nako ikeko kwera nyo mtora umite thenene tekwa na albinism kunka go mtu erewa thena erwa ajoju iningwa nkaironga mera na murungu wakwa kwa yo gwitekingi it's either you fight or you perish no kuona cause weta ndukene chonko ante kuria akawe na chonko. So my mother has to answer that questions. I mean such questions. She kept on answering every other time. Nonto ana nabo iba wete baba. Kwa kaikiao. So I don't know what even in the you see Kiraki Vova is the society ni Vova the open information ne komba kwa past. Nanto weta bakedo midalwa. Baba keta bakedo ma. Na bakero it's a genetic problem. It is a club open for anyone can be born that way. So naona stigma era ne kitabu ngene ita Kenya but still remo ana in the innocence akole keke na ta muchonko bakenda gokunya bona etara baitiu bakaumayo keda ugatune ndikana kwira mwambere ya kunya kwanto urebo tune aga no tubanya mwere so ana bakarabe mukunya kunya. Yeah, there's all that. So now you have to grow a thick skin. Yes. Na part ya ko grow thick skin ere moe it can go either way. It can make you excel. Yes. Ka no go tome ka nyamara oka mtu agwichokia. Yeah. Na out of curiosity ko thomere music Kiki umenya kwe mtombori teke comment somewhere. Amburi kama nuka thomerete music kaimbi Othithiri University. What was your profession? I know music now is your profession, sort of. What was your profession? Era wetere kirasi othikira mwalimu ogeru o graduate. Bachelor of Education. The end. Tameta Bachelor of Eating Dust. Othomere kwa mwalimu. Othomere kwa mwalimu. Da mwalimu bokai. Yo. Now. Ina ana ndio kinyire wauga chok kando. Let me follow my passion in music. Mantuja mwani yankai mantuja. Ulituhat sana by the way umeenda kurekera. Wezi amuka siku moja tulikuwa na class. Nije twara class. Nije. Tamwete hapo atuka. Tuko. Lokiryo. Media. Ndadugero kam breakfast ndanywa. Ndakara kigoti kingi kikere oversize. Ata yera kwa ya Tasmanian devil. Takinyamori na ndekera irato ndekera kimwe. Tawa kamirigi. Ngekera ke ukengi. Ai ndithikira nkoroje kondaigwa tekwenda gweta ndende ukaire unu. Oma. Ndego buru. Tene nyeu. Toka tuankaine. Okay, right. Imagine wote na wonde kwera wote mtombere tunga rembo toka dikira. Ali wote mtombere te anga lije. Ogo meria toka kugwatira. Ali. Atina toka kugwata mbaru. Utoe nobody nothing. Okay, ro decide enough with teaching and nandi tukuba mbeteta nandi no nani. Twagwetera te class twarete te thina kwenda polisi. Ali na kirundu no yajere tukwe ulande. Weta. Tweta na kirundu. Pamadani. And here now you are. We are having this conversation. Kama nundenda nyambere utwira mantu jegiga uria miru bako appreciate ndwimbo cheke miru nowadays. Kwina muchiari uria maybe wenturene na mwana wena albinism. Mbuga nako geria uria umba kwithirwa akituma mwana ujo atwika accepted kana achietike ogo no grow that confidence na wamejukirie as a strength. Muchiari jo wendo mwira ate. Na mwana mbemathi
Katindiri ka oni. Katindiri ka o. Katindiri. Da ora ba ka interview ka enda ko imbe nyanta ijo. An apple does not fall far from the tree. Aki. Nkathithiri nyama wira kwanza mchabale no mwira muchweta o chiringi. Neu? Ko kinyari kinyamo du. Buru, ria kuri kinyete. Ndikona katindiri. Nora ga kupere kwithiro menya gatindiri te mwana omwe 6. 6. Matinga tano ja nyamora. Chandolemi. Imagine. Makorona bati kwa celebrated. Mono? Nyanga iteire u aito dire interview. Teu? Ngente okuikia. Tite. Aga tinire. Ale wala. Tande. Menya kwa muchiari muike wa kimwe gitereka. Nonto Murungu nakweja ume. Na umenyo na ukiri bokurukite matu ya kawaida. Ndi kwirenge matu ya gutagia nonto. Kuja mwana kwa ndiri. Ningona banganya bakari untona baba kali karau. Actually kwa muchiari umwe wa ndonga mete mboja tiri. Unika manori kana kaka kuri. Mwenye kintu kitore kwa stress unikona bange bari jana ngari. Ageta. Nokona jakanya no kwa kali diu. Na moja why not? Na mara haiti jangari. So gantukara tukaenda kuga gateo. Kareo. Kareo ne gachumbura. Gachumbura the close family. Yes. Kera pomba kukwera muchiari yate mwana okuwa na aina any challenge. No there in albinism, no there autism, no there nyamwara. Kasa disability. Disability chamwere mara kana irungo. Medo. Ene. Ulimbuga gintu kimwe. Chwa imbio mwana wa komba kuweta. Kimwaki. That's one thing. Support. Mogwatire. No tunandika ndokara wa support nako. That is why he runs to. Kana she runs to. For her own kinyamwara ke identity yawe kuimenya. Yes. Na guchwa menya kinyeta na ndira komba guchwa bering. Mantia zangi chonde. Agwatiri foundation ye. Aromba kumugwatira muchiari. Muchiari. Yo kwirira kanywa kare muchiari omba kwira mwana. Kari ko komba kumudhivya. Iko komba ko mwaka kana kama momora. Completely. Oro nikana ore mwalimu ku akwire mbuga. Mono. Akubereka kanywa kakai. Mwaka bayo torigo. Muno kwanza kuwenga matete mwanka na ruto tonana. Mono terekia. Cha terorekia. Mwalimu kangerere kiugo. Agwetere mbio. Agwetere rai. Ale maikira tukya ona nabo kaira rabarika. Ikareka afu me abatu to umetana ndiko barabate. Bate uchiomba mono. Ndona na oto adhura. Kai. Kitambo sana. A story for another day. Ni watu za karama kabla tureka watu to kaanza uju. Kiwa heko kwa. Katenda katika iko sol. Yuko ile sol. Bona sorry bokari. Oto yera ikogoro kwekireta kirato. Kirato kwekireta kogoro. So essentially, basics cha nyamwara na ikionya wana tugeta kerwembo. Iko tuanda onipomba tukwanda kwera nyabara bange bana talents. Whether they have got a disability or not. Yes. Are umete tunoko makanya mono. Are iki kintu kera kenda neku. Na neke. Manya guto tenda ko give up le moment ya mo chabacha nyomono. Ko le mo heta ko na mbechiro kona. Kona mantu ya ko terete. Kona heta ko le te ko etani. Ke adaria. Ina ndi mereke daria buru. Iro chora yeda why. Niki unda mbelile mantu yaja. Wa kiro mbako choke kiole kirea. Ukenda endera kairi. Mangatu kwa choka daria kairi. Uyo ambiro chiulia kairi. Choka daria kairi wa choka kairi to the basics. Iko kugera nyama onora na disability na ina. Yes. Tukwera ugoja muchairo komba ko munenkera the why. Niki. Why should I live the next day? And the next day. Why area? Kaumo kakura ndeo niweke dhawe campus yeku akamanyana ndeje no the true north. Tora kwa true north.
hata tutomba baadaye kutomera nyuma richa direction orito kabure north na south tara ndiko ye echogo no pana ke umbana nangana ko no nyani ni kangaia ntonya ngari na kugwe kambira turn head north wajidre eriene are kambo kila makati makati kambira turn right north na south ya barabara so anyway ntukwera okwamba gutethia mwana kwemenya their purpose ingana disability any the true north ya amenye purpose purpose ya andikyo ukwana background onera mpumite wana ko kirite ngucia ngui nderu okoro ina weta no tumenyete na ngucia gutwira to kinyo goro to kaja maguru tokata tokaba bale mzaa very strict Sunday ande kasha ko ora mamuta tawa kithomo lazima ntandikira to kunira nchenchio tokara sapa mukamama kama no katweje kirwimbo Amiru iba ugoma yano ukuranite na ndwimbo cha Kimiru nini Amiru iba rwa mukirite uria kubati bakugwatira sani bao Berekeu Gotika patakera nya TV yetu tu komba ko soke berekeu bwa kama no na wategera no kuona finally kuena conversations cha ndwimbo cha Kimiru. Yes, it is beautiful. Komba ko chia area nga rangania ngani ore ongi. Yes, bere menyao kuina Kimiru no kuinira hante ore tu ngenda ke CD wacha wana my friend nande ikero kono ndajokia ndatanguge ani nanguge nyamwe ali to kuina agoro karambereria karambe jagora karambe ina Kimiru tendio kuina Kimiru angati maruru ni ochamba Suzana ga kwa nkoro yako irina kieba ai kadambi gakwa ai wala mana bamukami ale ba unyambere ba compile ya DCD e compile to Zani kenanda kana the plate of kenanda kitakata kitu I have no idea nyani what do the plate of Ruembo na ndamenya na ndine ntongerende tekera mwanka stika nae tweta kwenja amochora ko etakwa ndisho kala Mombasa tini ndamenya keza gukinya mao ili chikala na nyamora oreo takaranga tini ndeta ndorithire ni dukagani kubwa kabisa huko mawa ya wimbo niko na nyimbo kali sana za Kimeru ole unaimba na Kimeru unaimba na Kimeru namera kwa ndio nimebeje kuona science ona gudu ole yake kwani nimefanya kitu mbaya na hata niliwacha kazi nitakwenda Kimeru wenda chatera kwa mukuru ngewe takwa njuguna mbira wacha tukweke hapa kinunua ni sawa lakini mimi sijaiona mtu ameimba ya Kimeru ile mwenye ameimba ni Moraga tu na hata zake ziko hapa tu alileta nini last month but one kwa sisi kale kalitoa kanjaso kembamba kakalianza kunitiririka nateremkia hapa kwa mgongo wankana WTC kwa toke hivyo watia ntige watu atiga takara ntukuingana wana mbera hakuna hata mwenye amechukua tatejera mimi ni nani takara 6 months kama chora kwa ina ngale ndamura kwa wethirio urepa ngale jeku ulinte speaker chakwa haya bacho mtu na generator bale nyambuti ngale okay raro Dada kare mbona siringi ya mimi naye goroko ngale keriene wewe kama atakwa DVD player VCD player VCD player ngale aroko kakambo kira
Akastoka. Akamba kunja msana. Akaamba kunja akalikaire kambire kolindi nyamara rwimbo. Ngatara nonto ite mba gocha ite mono le kara keroga. Karonga mankobo kalinga rwimbo. Okay, kalinga. Microphone ntenyo. Aba ndaja kwena rwimbo cha kamano injero. Kamano bamuigwa. Bamona. Abamona. Yali. Enda konda chatera kwetu munyanda ndagenye CD20. Twaite manga kenyo. Tukena makaire tetwe ba umwakanya mwara mitongo. Tetwe ba ukaire mwaka mutindwa. Ai. Oma generator ayo ndira makuta tokongera. Ndio chakera bwana ngaranga exhaust generator na leko hivi anto mombutini. YouTube. YouTube ai. Kana mbio. Ande menya no tambiritie. Tambiritie rwimbo na gote mtu araire rwimbo rwa kimero. So ule kara ile mwa barabo ndo ba merete na hizi. Ija gato abakinya ile rwimbo. Nonto naku. Wataka kwenda baraba ije bare baiku. Na bare very aggressive na marketing. Na iko gento kera toka thoma batu ya mero. Kwa aggressive no kanganirwa. Kinya million followers. Uka comfortable. Thenya wote na nya 20. Chitumeka iri. Chitume tena. Yes. Kinya no rimbora ku YouTube ro na hits. Thenya wote mtora arona. Were wiku. Ndio wau. Bali kanyo kairija kama jakanya wo to kuije. Introduce yourself. So atakera. No kona nyemi dejeje tura ndio. Wero. Tumanto jareo. Anto gai TV ya Kimeru. Oh. Mtauza. Na baadhika era Kimeko. Tinoro ya inoro yare yashikite mono. Ando atakata hizi no kona tu na conversations cha mwanya mono. No kona nyakwe na sani nyaba na beef. Yes. Kuti mtonyo wale nya sani ende tike nya beef. Ai bobo trende sha mitandao au. Beef na nya bogo ita ita mono. Mutinda karabo to kundie chai. Itana na ndio. Uya nimba kana Kimeru. Ona ndaze ni Bruna ndio unande. So watakana hizi no kona na nyanto. Ukotaka ja icho itura na kiatho kingi turagetete au. Kyanke ni mono. Ashaki. Yes. Turona na gina Martin ko amero no baumire Nairobi. Imagine. Ina baumete ga ko thuranĩtie we. Arinteni ma. Onya kabinana ndio. Ukawina ko merera ngenkaina. Ingaina babu. No, that was really encouraging. That was beautiful. I can't take credit for that. Don't menya. Uko tutaina nya last weekend yengi na ile yengi. So menya inya wategera hizi nyanto bongo iba kwenda kwethura baina kaumo kao. Inya mtu eta America na identity. Identity area. Yes. So ande batu menya tuku we are just atokuruke tu information. Na wataka kwenda baba kwetu Gen Z. Na the Gen Z by the way. Sawa Gen Z. Thank you. Endelea. For massaging my ego. Wataka jabo. Na mitandao ile yao bakumenya TikTok mono. Wategera na bongo bakataka ai kwina ngemi, kwina ngairiko, kwina iriko. Wataka babonde bena bena events chao. Ando kono mtu anakwenda kuchoka kwao. Anda bakichoka kwao tena bako twethera. Iro bako boethera. That is beautiful. Kwa bacho ke jankado nuntu Nya utemba kuko msajio munene. Utena bako kwa tenjara. Mako na mwanga. So ande the credit rate ke baraba go twimberia. Ndio bako twa nyamara kanya karaka kwa asa. Yes. Ndo kalinga rembo kwa wetekeria. Manto elephant. Kwa rembo raitere ko thonga mamono na rukwendo gichunge muno. Uro mau. Mbira mu inspire. Kichunga na batio kumathira. Kana igwa batio mumathira menya ntuko ici. Kwina ngitaire studio ari tinda. Kwa akiko kwa mwitana kulinga ngita. Nja we na mulito. Imbira ku inspire ku ita rembo uro mau. It's a beautiful song by the way. Ketho terero imtu. Thank you. Ndiko rembo mau. You want the short version or the long version? Of the story of the song? The story of the song. I want a short one. The story of the song is that when we got to school, we got to go to GHC too. We got freedom fighter Momero, akialerwa chao paragraph yenyewe tatu. Utaigwa tu. So, rodi kidhoma. Mara nyinyi wa Meru.
mara nyinyi wa Meru achura murume atwinegire ngana ri murume te maruru anga tulija muno anga boka mataiba anga kila mahali awima wewe na kionga ali nere mani mtoka wose na ile kebanga kako kimwe ndege ona vile mpekimo ndio kwa mtombolile ne robe mbure gari ya Meru ina panga ambira that is the first one kama record ya tu na ibanga ba record ndakara ndi urora ngo kwera mundakara akachure byuria yes Meru gutino iti prominence area no tegera Meru idare kwa tanya thirikari nyingi muno nontureke baki ari president no wa kwa terita ndikuno tomo Meru ndaura yes ini kachure murumeri wanda chira our story has to be told yes baba ndero ari mama una tekwenda gutwera na no naremere ya rugono enyeto tamenya batwe by the are abiona nywete mu majungwa kanyuta chokali ai tijawi yiro jaro tano kingwina jarori kerende ne kyare kinge kera kyanywa muma na ninge ne ba makere ne winge wa merano na ninge ne ba makere ne winge wa merano so story ji batito kwirwa chio ende itapie no ende history ya ndegoroji ntena kombera ora bikaga irio ade au muitone kenda mama bajuke irio ntenda komparo kono ora baina rwimbororo dungwa ala makoreka ne runde ndata gochwa mukoro takorweni ora baina muguone osibiriano eta sibiriano rweni oka mutabia mathe taka interview gotabua nchunda tarawe by the umpe contacts to ma please andi tukiragiri itukwera manto ja mwaliama itukwera manto ja general Baimongi Baimongi ndo kometa Baimongi itukwera manto ja njenuruku na bange hinda chiwe muromeri babonde na iba ingi inataka uri gombe taka ina ndu na tomu kuga atawulire na so njoka taka ke YouTube ko into ko thinga ja manto ja momau I know subconsciously yes nona rwimbororo antambera au tukita rwimbororo kachure ndirogeta tata nekanuku tukwe mama nanga mbera wewe hii studio nengengi hapa wewe toa wimbo bana tunengera ko rombo kwatika manto ya kutango totango tindo thiurukite wa ngenta nawe ndaringera mesheni ndamutomera runda mwe tengeneza hiyo China mbere tete studio teruru weta roibo itarwimbo it's a good one so basically that is teamwork yes parting shot kema fans ba kwimbeje batageto mono parting shot kema fans yakwa bwambere chokia nkatho na njira mwanya mono nonto ibongo abantethetie rugendo ruru nonto itengithirwa fans okaringa rumbo rukaga mtu kukuretekeria you are done no I'm James you're done kwambita ndani anyway on a very serious note mbachokeria nkatho mono na njira mwanya yes na mbere Kimeru gituke mtu mo kana bairi ibatu twinde na especially ndembo njeru choma taiji cha kendi sengeresha maru kasaidia inete my small daughter Sankofa mama she kola kajika daga ntawekea wakaone baada kuna performance kesho kwa shule animba hiyo wimbo mbona ujanita twende basi sawa haya so wataka ndembo hichi chionde nyabaraba kwa idea no athike baraba thikirite so ibo kwenda gucokeria nkatho na njire mwanya mono thank you na mbere bendere gutugwata mbaru jasani kiri mitandao yetu icho karesi chetu by the way leo atakiri YouTube yetu uchoka musani oi na kamwita mu support to video ya music kwa pale ora endete like kana gichungu kwenda subscribe na go subscribe au gotojanga buru subscribe ko subscribe ko subscribe YouTube kama no wa subscribe TikTok au ni mbochokeria nkatho uni gutonge mpomba gukwera gutonge mpomba gukuthithiria kurukio ou na mbuga igwaga muno and thank you so much Karimi my student I was your student unajua nimekumbuka nilikuwa tunakuita Jemo ana kuruka oni ntaliti
kila kwina gintu murungu ampere yume wembe wembe kithomo tutiangaratana ali buru ali jau jangire tukaria. Thank you Kamano. Thank you Wero TV for having me. Yeah, thank you. I sincerely appreciate. Thank you so much mutegeri wa Wero TV ni Kamano Ntoto Mwari mwini urinkuma mononde ne ka account kale tukamiru na Kenya na beyond tonya kere YouTube Kamano Music utapata ngoma fiti pale za ruto kuinarwa Kemero na ndwimbo inge kithomba chia Kamano jo kari mubango jo karo mbito kari mithero na kagita gakega.